sang sang atanga INP mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule okas ni somni le pali thole ni ania tun tumpo kan ti dan pa nga yin Myanmar lam chanchin voin lama chanchin langsar zual kan thayang to ken kanan update lenga nimin lama kan ti man tak lo then khat kanan soi masale anga ti chuan voin lama chanchin kan soi chun zom ngal bokanga kan news update hi atop thlengin min lo thlir sakle don nia ahmasa in kachin lam hi soi photila mani khan phakan township lamin power supply an nei lo thu kan soi to a tun thlengin an township huam chunga power an khailak hi nili anita digital payment lam chi reng reng a khoi thei tak mi lo wangin mitam tak sum zon dan a boi hlea lunglu chhuwa tamna ti taka mi hosa an tam si an boi hle ni tin mun then khat lungkhin lama phei chuan phone line an nei lo tel zel boka hei wang hian boina chuak nai ani ringin mi puilam point eile in dai rei tur chi an lei khol na sa hle ani kan ko lama ni zan khan sipai somthum lai an thi okas ni somni le pathum nimin tlai lam dar li pel felvel khan kan ko lama tangin kalime ulama kaltur terrorist sipai motor pariat chu yo pdf mi som parukin launcher le bom mangin an lo lam bun ve le a heng ral thuam te hi engtin tin nge mon nei ve theini launcherin voi ni an ka pa bom voi thum an che nan boka sipai motor pathum chu an bom chenge ya terrorist sipai te hi mi som thum aya tlem lo an thia som panga velin hliam an tur ni in an soi boka democracy thataka din le theinan yo pdf te hian terrorist te hi kan bei chun zum zel don ti an soi bok sakain region minkin township huam chunga tin tro khuwa hi in zathum vel omna mi sang khat le zali vel omna khuwa ania okas ni somni le pathum ni zan khan sipai le piuso tri pol zalai mailutin chutia terrorist laman lu tak thu tawang chuan khomi te po bakleng in an tlan cheta a an khonu pakhatin media hna thilom dan a hril le dan chuan sipai te le piuso tri pol te chu in tina lutin an bungrua an lo suwa samna sa hleya an thil hlu le tlereu eng chi po smartphone chenin an mu apiang an lamaya leilet khol pahni noi zathum le somruk man an latel bok ni ina soya an chhuwa le lama an thlai chin an ti chiat sak ni ina soi bok tin to khuwa sipayan lu hi atum thumna ani to hlain ta ya lama sipai puan than company bula boma puak okas ni somni le pathum ni zandar somvel khan rengun khopui hlain ta ya town sipa sipai thu nei na hnuaya ommek puan than dor lian chunga hlain ta ya town sipa city kuirela force anti polten boman chepa bom pu nu hian silai ri hi voice somni velin azui ngal ni inan soi boka hei hi nimin tu ka hlain ta ya lama terrorist sipai ten mien man wang nia soyani he bom pu ka wang hian mi pahni aya tlem lo chuan hliam na takan tuar ni inan soi nimin khan mu bi pdf te chuan min dat lam ang deuh khan thu chua an siama an thu chua chuan minong hlana naw te zinga mi puilama pakai du anom chuan an himna tur ngai tu sak anin tiam thu an soi ba ka ral thuam ne na tlan chuak an ni phei chuan lom man siam sakan tum thu an soi mi puilama tran hi mi pui mangai na don na ani maya hei hi huai sen na dik tak zok chu ni har satna le chawna na satak in pachon nge yang ti kan ringa mi puilama in pakai phot chuan lom takin kan lo dong songang cheu an ti ani kan pelet lama tlan na sumpe ka ngai ni inan soi kan pelet khopuya terrorist sipai ten mian man tak te chu mi pakhata cheng noi som zel sengin tlan na an pek chuan an chhuale mai thei ni in khomi puite chuan khopuya an ho tu then khat ne na tangin chanchin an ria a sipain thu nei nan pong lak february thla atanga tun thlengin sipai lamin an man an la hren be mek hi kan pelet khopuya hian mi som ni vel an la om ni in an soi hetiang hian in tlan thei angin soi tak ma se a hau tak ema wang le suma har sat box sia wangin an ti hlei thei don lo ni in an soi boka hei hi thu dik ani rengem ti ero media lian then kha chuan zo fia an tum me ka ni
okas ni som ni le pali tukin var ma dai zingdar ni le chan ve vel khan tamu pdf pol pani tang kop chuan tamu khopui naka min tami dilbula sipai in khwar mek te an beile ta thut maya terrorist sipai mi pasari an thia pariatin hliaman tuar ni in tamu pdf lam chuan an soyani anin bei chung hi relo te ania pdf lam thi le hliaman omlo hlo ne nan soi boka tunlai chu tamu lam hi boruak ritak noya mi puyan oma an tong trai na pathian in chang sela himdam ten om thei ram te se Kolin Township lama sipayan sual hle Sakain region Kolin Township huam chung sinkung khobula terrorist motor pakhatin boma chil puaka an motor kang cheta a sipai thi le hliam tuar pon om nual ni in an soya chutianga chiat na an to ta ka wang chuan an nger treu le hle aniang akiang vela khuwa te chu an rut na sa hle ni in miat mau khet media chuan a soi nimin lama tang to khan Kolin Township chua lam khuwa te hi motor pani in sipai nan lo rut to a tukin lama po dalan tu te ne mo an ko mu angin u yin miu hlai na in an dapa an bung ruwa enge mo an lak sak nuin an lak sak lo te chu an ti chiat sak ni in an soya heiba ka lo lama athlama vakal le in athlam an wahal sak boka abong vul pali an ka hlum sak ringot mai boka ni an sual thei khop mai nimin lama po khan mi manan nei to ni nan soi bok rengun lampon buai ve thau thau mundangang bokin an ram khopui lian ber rengun lampo aral muang chuang lo khop mai taki tra tang si pa voin chonu lam khan sipayan rang le hlea kotlaya silai met puakin anin rausan sa le hle nia soyani helama hian mi palian man ni in an soi silai mutur pakhat phei chu angai tu om viu ni in an soi boka mita mutu te nan soi dan chuan hengan mi man te hi an man nu hian an soi san na sa hle ani tin Dagong Beach lama po nimin khan mi pathum an lo man to a chung an mi man te chu okas ningania venglal thachang dol tu utin mu tha thuwa anin nam noi ni in khesan siam sak zui ne soyani bok okas ni som ni le pathum nimin ve khan Dagong Beach veng number som kuana mi pa paruk le mei che pakhat an lo man to boka rengun khopui po hi aral muang lo hle ni KNU lamin terrorist sipai som velan da thale phot KNU brigade 2 teram chunga okas ni som ni le pali tukin dar rukvel khan terrorist sipai an lu awangin KNDO battalion li na ten than tapin township huam chung yitu chi khodaya bom ne nan lo lambun vele a bom voithum la yan che nan ni nan soi an mani KNDO lamin media lama an report dan chuan an rak chel chul maya alo bera som aya tlem lo chu an thinge yang anti chutia boman che nan nu chuan darkar chan ve vele mozet anin kap chhun zom bok ni in an captain soda bumu chuan soya an mani lama tangin pakhatin hliama tuar ve bok tunlai chu terrorist lam hian karen ni lam an lu chil dewa anin tok jing hle ni hi KNU brigade 6 thu nei na huam chung Kokarei township lampanin border guard force tele terrorist sipai te an kalmek boka ramri an lu chuan kanin ka pang ti in KNU lam chuan an soisa a chanchin kan riat masak lama kha chuan heng BGF tele terrorist sipai te hian buddhist puithiam te omna mun an thleng to ni in an soya an soidan chuan heng terrorist lam te hian CDM tele generation Z pol te ten fai na tho an tum ni om takani KNU brigade 6 thu nei na huam chung an thlena in kap mai tur an ni taka wangin an kiang hnaya om khothen khachu an ral tlan sa ni in an soibok nimin okas ni som ni le pathum chonhulam po khan heng BGF tele KNLS sipai te hi an lo in kap hrep to bokani nimin okas ni som ni le pathum khan mi nong hlana ho te chu meeting an nei le a an meeting thu chuak chu tukin chanchin bu lama an ron chhuwa ta a amak ang reng khop mai an din mun lama tanga ngai tu chuan om ve veu tho bokang chu kan riat angin ram chung mun tina dalan ten fai na an kalpui ngor chho zela mi pui lam PDF lama tanga thir chuan dalan te hi phatsan tu an ni chiang maya an da thata zel mai po hi an ti tura ang hli ani
le lam an mani terrorist sipai te lam tang zonga tanga thlir chuan dalan te hi an mirin om thi po huama sipai council din pui ram tu aruka nam pasal thate an ni verimot mai boka heng dalan te din mun hi nimin okas ni som ni le pathum khan an ngai tu na samaya ti chuan sipai council thu nei na pong lak na a ho tu te lama tang pha heng u te nyun an ti te man nging mong u khin mong sui jeng phang do enu sing u sai lung sai Dr. Bangya ong mu tele u sui chin te chuan min ong hlana hne na thu thlenin dalan te hi lom man pek tla kan ni ti in lom man siam sak turin an nge na he thu hi voina sipai lam niu sinan chua ania aro pui hran pa ve khop mai hetia dalan te lom man pek chung chang an ngen ba ka CRPH le NUG kut noya om pol rang te chu terrorist dan an lo nei sa manga mala chun zom zel turin an rot boka PDF training le ral thuam lama tan pui tu te dan cha apoi mo thu te an soi bok terrorist lalpa minong hlain chuan CRPH le NUG noya pol rang te chunga malak na kalpui me kani thu soin tlangram ethnic nam sipai te ne na anin karero in biak na ti kholo thei zonga thil kalpui lova phim khur taka thil ti angai thu a soi ve bok ni in chanchin bu te chuan an soi ani sipai council chuan in rem na kong zona tum me ka a hlo tlinga nge mo chu ram chung mun tin atanga an ka ron zel ta ka chuan sipai council lampu an che theilo tiela fin verve kan chhuale don te poni mai thei kan puan fo angin mun le karen ni state lamphei chu ni tin anin kap te ureng maya kachin lama lo ni PDF ka angai bok sipai te hi aruk chuan an tal boi tran ta viu mai ni na lang hetiang din mun mathlir chiang lo tak an nei chokta ka wangin nam sipai te ne na in biak rem dan kong zon hi thil tul tak nin an hrian yang chu ni lo vek le dep de tan chhuale don te poni mai thei boka kan soitak ang khan voin lama an niu chua po minong hlana chuan nam sipai te ne na in biak na ti che thei zonga malak lo apoi mo thua soi kan ti kha minong hlana noya om vice senior general suwin chu nam sipai te ne na in biak rem dan kong zong turin tun lai hian moon state tatung lama pan mek nia soi ania mon lampana azin ma okas ni som pakwa khan karen ni state khopui phaan lama lo pan to boka phaana om sipai council lama thu soi tu pakhat chuan in rem na an nei thei ni om takina soya ma se ke niu lam hian hetiang lam thuwa thu chu eng man siam om kan na mumia lovani an soidan chuan KNU le PDF tangkop hian miawadi khopuyan la don ti thu thanga oma chu vele KNU brigade 5 6 le 7 te hi terrorist lam hian an nor zual so ne na langa in rem na lam ala lang chialo ni tin hian anin kap na satel tel zo kani vice senior general suwin chu mun state tatung khopuya brigade 44 mun puya thleng ni nan soya KNU brigade 1 lamin an soidan chuan in biak rem dan kong zon tum chuan ang khop mai hetianga in rem na zong anga an lan lai hian lelama chuan mun state chunga hian sipai le ral thuman chop bel na sa hle ni in an lo soi mek boka mun state bilin township huam chunga ral thuam lian kap tu pol te point an ral thuam lian RPG le mortar te an chop thua to ni in KNU brigade 1 an sipai lal chuan a soi hetia thula thara om lo ngai changa kan nga mek lain tlai lamdar li le dar nga inkar vel khan KNLA le terrorist sipai te chu an lo inkap le tatak tak ni in dupala district lama KNU thupuang tu chuan a soya hriat thei china terrorist lammi pahni an thinge ya terrorist lam hian than thobel na satel tel ni in a soi boka ral tlan anom bel zelani atibok in biak rem lam chu ala hnai lo devani hi Russia in Moscow khopui patriot pa ka ral thuam entir na ani IMTFA 2021 na chuan sipai council lam IO in general mong e avatel ve ta phot maya thotan ni khan mong e le Russian defense minister Alexander Fomin te hi anin kom to a Fomin chuan ral thuam chungchang mai ba ka Myanmar ram chung thil thleng mek te po alo soi pui ni in tas media chuan a soi Fomin chuan Myanmar chu Asia Pacific ram te zinga
Russia inarin pol tak ani thute an ram chung boina awanga poi ati thute sipai council in ram chunga remna le muanna a om theina na ma alakna a hriat pui thute asoya momong e po hian Russia tran puina awanga ma an son tak zel thu soin lom thu hril bok ni in tas media chuan asoi hetianga anin biak nu hian Russian Defense Ministry lam chuan ram pani te inkara inzom na ange zual an bei sei thu an soi ngal bokani kan puan to tak Army 2021 a po khan sipai council lam hi teng inti siak na an telve nia soi ani boka lomanan lak pheichu arin omviu ran lem lowani hetiang hian Human Rights Watch le pol dang te dem nakara Russia le sipai council in kar hi akal tluang zel ri ani ber hi ole tun tumata na Myanmar news kan update khati zong kha lo ne le phot mai sela here to ten kan news update ang min lut saka atop thlenga min lo thir sak thina wangin in chunga kan lo me